Makalam memupi rias sopamulange yero minggue, joka ni Mariam to Magdalairo kuku burue, nanaita ni makada ta timpa yero batu patutuna. Jajilari ni loka konrona Simon Petrus si bawa anak guruna na bisa ya napoje. Napodani makada, nalai tawe puange pole kuku buruna. Na dena irisa makada tegi na taro. Jadi joka ni Petrus si bawa yero anak guruna na bisa ya sek die kuku burue. Pada lari ni, ya kayero anak guru ya sek dia lebih magati lari na ya Petrus. Jadi kak diole letuk kuku guru. Dena tama kilala, ya kia cele miku sumpana, na kaci manibawa naita lene kuro. Nena pamak dapitoni Simon Petrus na mataruni tama kuro, na naita toni makada kaci manibawa lene. Na ia kai pak uluna na bisa dena nakusat dena kaci monro si bawa pura lulut toni. Nena patama toni ro anak guruna ya kak diole letuk kuro kuburu na ita ni si bawa matapek toni. Na sebab na rapi ro batue de pana pahangi di na kita ya taroki makada maelo pa ipatupe mengalmase. Urero pada lesu ni ero duae anak guruna kubolana. Naya Mariam monromu pitatto si bawa tari kusedena kuburu ero. Tele tarina celen di kusumpanna. Nang kada naita dua malaika mak baju putih tuda konrone palewu na bisa. Se di kutujuna uluna, se di kutujuna ajena. Makutana ni ero malaikae ku Mariam makada. Magi tatari, mape bali ni makada, nale tawe puaku pole kuku burukna, na de wisa makada tegai nataro. Purana makada makro Mariam gili ni, na naita ni nabisa ang katatokuro, ya kede naisengi makada nabisa yaro. Na napa makada ni nabisa, magi tatari, niga tasapa. Yaro Mariam nasengi pak jamana tamange mewai ada, jaji napudangi makada, tabe puang ya kuidi malay tapi tanna tegi tataro nasabak melo kak malay. Dan apa makadari na bisa? Mariam, gili ni Mariam napa makadari lalak bahasa Ibrani Rabuni, bantuanna guru. Makadato na bisa aja makataninga nasabak depa ujoka ko amboe. Ya ke joka na ko sila surakku napa mo pada makada melo kak joka ko amboku yare ga puaku. Ya naritu ambokmu yare ga puamu matau. Dan apa joka ni Mariam pudang anak guruna na bisa makada pura ni wita puange dan apa latu katoni ada dana na bisa. Labuna na soe, madapungan ni anak guruna na bisa kusek dia onrong napa na calak tangena. Nasabak metaui kupong gawana to Israel. Yerawat tue tapangkai na bisa tetok ko na napa makada salamak manak ko. Urana na makara makro napitan ni jarina si baban rena ko anak guruna. Pada maranu ni anak guruna watuna naitai puange. Dan apa makada si nabi Isa salamak manak ko. Pada na suroku biasa amboe makutoro iya usuro toko maka kuange. Urana makada makro na sepun ni anak guruna na pemakada. Tarima ni ruh mapacinge. Nareko mak dampengan idosana tawe ya dampengan ni. Nanare kumuasang itetek madosa, tetek mui madosa. Waktu nangkai na bisa kuro, dei gaga Thomas. Yaro Thomas, ya matoro ya senge Didimus. Ya naritu salah sedina anak guruna na bisa pole kuro 12. Jadi yaro anak guruna lainge na pudani Thomas makada. Pura ni irita puange. Ya ke makade Thomas,
Deu matape na rekode pa na purawita bate pasoe ku jarina si bawa wacok do ke karameku. Maku toro wacok do ke jariku ku banrena. Aros sorimon rinaro, mak dapunga si pemang anak guruna na bisa kurobolai. Nang katoni Thomas naewa si bawa kuro. Ye robola naon roye, pura sina calak tangena. Ye kita pengkena bisa tetoko leuna napa makada. Salamak mana ko? Dan apa makada niku Thomas? Ita ni hejariku, acok dokan ni karamemu kue. Si bawa acok do katoni jarimu ku bandreku. Aljana mu bata-bata ia kia atepe no. Mape bali ni Thomas makada idi na puaku si bawa ala ta'alaku. Makada si nabisa nasabak pura nak muita jaji matepe no. Masenangi tau ia matepe namu depa naitai. Maigamu pa mujisa na pegok na bisa kiolona anak guruna ia de eneoki ku kita ewe. Ia kia yoki manang ia kwa mengi matepe ko makada ia na bisa ia naritu almase anakna puang ala ta'ala. Na kwa mengi nole tepemu lolonga ko atuong rilaleng asenna.